Hallelujah. Amen. Ke le lotse batho ba modimo. Amen. Di ditule le matla la morena le mothuso na Christ Jesu. Amen. Amen. Le Satan le ba kgetho. Amen. Ya le ba modimo go tswa tlhonofatse. Amen. Mo sebakeng sa jwale a re no bula mo di Bible tsa rena bana ba modimo. Re tlo bala mangolo a mabedi, re tla bala mo Matthew kgaolo ke ya 11, Matthew 11 verse 7 re fitla ka verse 15. Amen. Matthew 11 re tle re bale lengolo la Malachi chapter 4. Re tlo bala chapter ya Malachi 4 ka moka ga yona fela re thome mo Matthew 11 mola. Re thoma ka verse 7 re fitla ka verse 15. Modimo a khutwa le tlhonofatse. Yare ge ba o ba sepela Jesu a thoma go bolela le mashaba a batho tša Johane are le be le twetše šokeng go bona bogang a le be le bona letlhaka le le tšwago ke phefo ke re le be le twetše go bonang a le be le bona motho moapara tše boleta Bapari ba tšeboleta šibale ngwakong ya dikgoši ke re le be le twetše go bonang a le be le bona moprofeta ka kgonte ke a le botša ke a fetago le moprofeta gobane ke yena a ngwadilwego a thwe ke nna ke roma motseta wa ka wa go eta pele a go thulela tsela ruri ke a le botša mo ba ba belegwego ke basadi ga go ešo wa tsoa e mongwe a fetago Johana Mokolobedi fela yo e lego o monyenyane mmušong wa magodimo wa mo feta go tloga mehleng ya Johane Mokolobedi le bjale mmušo wa magodimo o tsenwa ka bogale mme bagale ke bona ba o thopago gobane ba profeta ka moka le wona molao ba be ba profeta ba goma ka Johane gomme ge le rata go amogela lentswe ke yena Elia yo a bego a thwe o tlotla e a nago le ditsebe tša go kwa akwe. Modimo a khutwa le tlhonofatse. A re bale mo buku ya Malachi chapter 4 verse 1 re fitla ka verse 6. Amen. Amen. Wena e bala ka tsela e sebang bane tšatši leo le fišago wa legetši leetla ka lona tšatši leo baipoti bohle le ba dira bobe ba tlo ba makobe tšatši leo le tlago le tlo ba thuma o rialo morena le se ba šadiši modu le lekala ge le lena ba le boifago ina laka le ko tlhabelwa ke letšatši la thoko la kgodišo diphegong tša lona la tlo tšwa le kgarama wa mamamane a nonnego babi ba tlo gatakelwa ka gobane ba tlo etša mobu ka tlase ga dinao tša lena ka tšatši leo nna ke le beilego o rialo morena wa mašaba se lebale molao wa moše motlanka wa ka wo ke le laetšego yena tabeng ya Oribe gore a o nie bohle Baisraele e le ditaelo le ditshwanelo tsebang gore nna ke tlo roma Elia moprofeta a tlo tla go lena go setšo go fihla tšatši leo le legolo le le šišago la morena yena o tlo sokolla dipelo tša botatago bana gore ba boele go bana ba bona le pelo tša bana gore di boele go botatago gore ke se tlo tla ka otla lefase ka le latlha moka. Amen. Re a leboga gona ba modimo a re tswalle matlho modimo a rena wena motlhodi wa legodimo le lefase alpha le omega. Amen. Lebitso le le maatla la morena rena Jesu Kriste re sa buša re batamela setulo sa sa mogau modimo wa legodimo le lefase re sa rata go leba morena re sa tlile fa ngokong wa morena re kgopela mogau wa gago ke le lentšu le badile kgoši ya rena re kgopela tlhonofatšo ya go mo go lona bula dipelo tša rena modimo wa ka le sa tšwelela le jwa le kgoši ya ka a ke modimo ka le ikgweletše matselo le madulo
Ramatlo tlhabana tlo go le bolela modimo wa ka wa bolotsa le tsebe tsa rena go shele godimo le fase ge re tloga ka fa modimo wa ka re bone theresho le ntšula wa modimo wa ka re tie matla re tsere modimo wa rena kwa maabane le lekgono le metle sena go fela re leboga le jwale re dumela ebile re kgopela ka Kriste Jesu morena le mophološi wa rena amen bana ba modimo le ka tšea madulo modimo wa le tlhonofatše so jwale re tlo no bolela ka ka ge re tsebang ke mo mantši boeng bana ba modimo re ka se kera bana para tšea nako e telele jwao amen fela re tlo no bolela just mo nakonyana e nnyane ke rata re bolela ka molaetša šo a ko bitše as John was sent amen jwale ka ge Johane a be a romilwe amen jwale ka ge Johane a be a romilwe as John was sent amen jwale re thoma go lemoga re le bana ba modimo gore lentswe la modimo ke buka ya seprofeto amen goba lentswe la modimo ke seprofeto and then re thoma go lemoga ge re lebelela mo mangwalong gore modimo wa dira gore ka nako mo mangwalong kgwetša lengwalo le bolela dilo tše le bolela le batho ba metlha ye e sa tshwaneng amen gore lengwalo mo profeta o le bolela o le ne le go ba le multiple meanings goba le ne le go ba le dual meanings goba le ne le go ba le multiple spiritual application amen we ga Bible e bolela ere jwale ka ga go le mo metlheng ya Noah go bontšha re metlha ya Noah go le selo se sengwe gape se se tlo iputšheletša sa go tshwana le metlha yeo amen so as long as Bible thoma go bolela ka gore metlha e mengwe e tshwana le e mengwe a eno ba go tshwantša fela bana ba modimo a eno ba dual meaning ya scripture e ra ke dual happening amen gora selo se o se balang se direga mo and then se bolela gape le ka nako e nngwe a se no bolela fela se tlo dira exactly ka mogosile sa dira ka gona gale amen that is why go bala mo Bible o khwetša modimo fela go gopola mosadi wa Lot gora dilo tše di diregile ka nako e ya mosadi wa Lot di tlo bua gape di bonagala mo metlheng yeo lengwalo leo le bolela amen go bala mo 1 Corinthians chapter 10 verse 11 Bibele e dilo tšeo di diregetse gore di be metlhala mo go rena jwale ge ba bolela ka motlhala ke selo se ile gore se a direga se go fa go mokgwa wa go lebelela dilo gore go sa go kopana le palo ye nngwe ya go tshwana le o tse gore dipalo tše di šomiwa jwang amen so motlhala ke ntho e go fang a pattern modimo a khutwa le tlhonofatše so e a bontšha gore modimo ga a fetoge mo ditseleng tša gagwe amen jwale mo re khwetše le re lebana le mangwalo ene ge re lebelela go ka mo gore ba dileng ka gona Bibele Jesu Kriste ga identify Johane mokolobetše o bolela gore Johane ke motho ile o tlotla a le yena Elia go mangolo a mmoletšeng amen mara re khwetša le gore ga bedibedi ge re bala mo Malachi chapter 4 Bibele e bolela gore before modimo a fediša lefase o swantse go tšwelela gape Elia mo profeta re thoma go bona gore modimo go ne le se a ile a se dira mo metlheng ya Johane jwale o tlo buša gape a se dira mo nako ya bofelo amen ntle le go no bolela fela se se bolelang ke mangwalo nka le iša moragonyana ge mo profeta a thoma bodiredi ba gagwe a thoma go lemoga se modimo a mo tlišitšeng tshwana lefase ka 1933 ge a ba se thomile go tsamaiša efangedi a ruta kutulo ye modimo a mo fang yone o ile a re ga a kolobetša a na le batho ko nokeng ya Ohio go a tswalela a big light e tswalele godimo ge a kolobetša motho wa bo 17 le nna ba le tlwaetšeng go bala mo dibukeng tša mo profeta tša nako ye le tla lemoga gore ga a kolobetša motho wa bo 17 ka letšatši le go ile go a tswalela a big star e tswa ka mo legodimong amen then ge e fitlha mola batho ba bantši ba e bona ke batho mo go goelela then ke ge o kwagala lentšu le bolela jwale ka ge lentšu ke le la kwagala ge Jesu a kolobetša lentšu la kwagala le bolela le tswale le ka mogare ga star se se theogang goba this big light le re jwale ka ge Johane a romilwe go etla pele go tla ga morena la mathomo lefaseng le wena o file molaetša wo le o tlo etelela go bua la bobedi ga Kriste lefaseng amen jwale re tloga re lebelela taba ye e se fela taba ya mo mangwalong re khwetše le gore modimo o ile ba e confirm gape bana ba modimo and ge re lebelela bana ba modimo re khwetše le gore ge e le gore modimo o ile a dira selo se sengwe kgale then ya re ge metlha e mengwe e tla a se buša gape
ke kotsi kudu go gana selo seo because a o le ntho e shortang ka re ge o nyako tseba re modimo o tlo dira mo nako ya gore o lebelele gape mo metlheng ye bibele e bolelang e re e tshwana le metlha ya gago because tšeo di diregile ke modimo gore I am God and I change not mo lengwalo la Malachi chapter 3 so ge modimo a sa fetoge ge a ka profeta ka lentšu la ga a re metlha e rena re phela mo yone e tlo tshwana le metlha ya Noa so a wa sona go ka dira because se se dirileng ka mo metlheng ya Noa se tlo dira mo nako ya rena and bibele e bolela gape gore rena le botata gore rena tumelong ka mantšu a mangwe go ne le batho ba ba fitileng ka ra dilo tse re di bonang before rena jwale rena bjale ka bana ba bona a ra sona go gakanega because go ne le batho ba ba fitileng mo ke bona botata gore rena tumelong modimo wa khutšo a le tlholofatša jwale pele re ka amogela molaetša wa nako ya rena bana ba modimo gore re kgone go amogela ka maatla a modimo a o ntšhitšeng ka one re swantse re bone pele le ona o tlile ka mang gore re kgone go ba le botlhatsi ba gore ka nnete molaetša gore o tshwereng ke ona o swantse re o amogele mo nakong ya rena now e ra re ka mantšu a maswantse re thoma go amogela the vessel sebjana se modimo a se šomišang and sebjana seo ke se modimo a se tlhatselang ka mangwalo once modimo a tlhatsela monna ka mangwalo ra hwetše le motho o tshwana le tše di boleleng ke mangwalo e ra re hweditše the right man amen jwale e ra le molaetša o tlo o bolelang ke molaetša o le directly ke molaetša o nyaka gore o swanetše gore o kwe kerele a re no latela motho ka re a re Jesu Kriste mara re latela motho o le gore o romilwe ka re bibele ya botše rena ba ka bolela jwang e re ba ka dumela jwang go sena lentšu le le bolelwang mara lentšu leo ba ka le bolela jwang ba ka le kwa jwang go sena motho a romilweng e re tumelo e tla ka go kwa lentšu la modimo go na le tumelo ya nako le tumelo eo ke yone e kgonang go fenya seemo sa nako eo jwale ge re lebelela mo baebeleng mo ke re lebelela identity ya Johane re leke go lebelela bana ba modimo re bone molaetša wa renao moprofeta o nako ya rena bana ba modimo a eno ba motho o re no mo ratang ka re a tlile o tloga a tlhatsela ke mangwalo amen now ke tlo re re tšee lengwalo la Matthew chapter 11 gannyane re lebelele se modimo a se dirileng now mo la re balang gona bibele e bolela e re sa mathomo modimo o thoma pele a re fa character semelo sa motho wa tlang gore re mo tsebe gore ke motho wa mohuta mang amen then ga a fetša gore fa nature ya motho o then o re fa le office ya monno o tlo re expecta mo re le gona re expecta moruti re expecta mo evangeli re expecta mo apostola or re expecta mo profeta or re expecta because batho ba bantši ba bolela mara modimo ga a roma o tloga a bolela le gore motho o tlo ba a tshwere office ye feng ya bodiredi amen and then le gore bodiredi ba gagwe bo tlo ba botliša eng ka nkere motho a ka lo ema mola re le nna ke romile ke Jesu ma go kgwetše selo se a se bolelang e se selo se bibele se bolela se swantse se tswelele mo nakong ya gago a kere batho ba nako ya mose ge ne ba dutse ko lefaseng la repeta ne ba expecta monno le gore o tlo tla a dira ditiro tše di maatla because bibele e re ke tlo le ntšha ka letsogo le le maatla ne ba sa nyake motho wa o ne o rera wa se diregale selo and sa bobedi ne ba nyaka monno o na le power ya go ba ntšha e se wa go ba rerela every Sunday go sena ntho e diregalang a gona motlholo so o a se yena because wa modimo lengwalo le ya motlhalosa gore o swantse a direng and ge lengwalo le boletse gore ke yena dilo tše di tshwantse di tswelele ka gore modimo o swantse a tlhatsele lentšu la gagwe amen jwale mo re hwetša bibele e re jare ge ba se ba tlogile go bala motho mo le verse 7 e re go bona le batho ge batho ba le ba sena ba tloga Jesu Kriste a thoma ba botšana le be le tšwetse ntle go bona amen o ba botša morago ka metlheng ye go rera Johane because ge Johane a rera bibele batho ne ba etšwa mo motseng ba ya kwa ba Jorotane bo kolobetša ke Johane e re go etla ba Farisei ba mangwalo go etla mashole go etla mehuta ka moka ya batho gore ba tle ba kolobetša a fela ba gwelele a re mmušo wa modimo o batametse jwale Jesu Kriste o le ka go identifya Johane gore ke mang ka mangwalo o na lebe le tšwetse ntle go bonang o re what he went out to see lebe le tšwetse ntle go bonang ko the wilderness ka re monna o ke monna go phela ke lošeke a re lebe le sa ya go bona monna wa apara diaparo tša utura monna wa diaparo tša soft monna wa o dula mo dintlo tša bogoši a se mohuta wa motho o Johane na le yena Johane e be le monna wa go phela go lešokeng bibele re o ba rera a le mo nokeng a bofile a apere letlalo la kamela ya motlhalosa jwa le Bible bale o tlhalosa semelo sa Johane gona Johane ga botsebotse ge ba nyaka mmona ka mangwalo ba swantse ba lebeleleng o re e be se monna wa soft he was a rugged man amen then o re a lebelitšwe tše ntle go bona mo profeta go jwala so o thoma pele ka gore fa nka sengwale ke moarabe ke mara ka re ke rata go thalathala
ke tla no le ka o dira ntwe ngwe nyana. So sa mathomo o identify the nature of a man. Amen. So nature is very important. That's why Bible modimo o re bitse re tlerebe ba tlhago ye kgetho, the divine nature. Yes. Kore go ka tswelela mona o re kwena ngwana wa modimo sa mathomo le tlhago ya gago e tlo re bontsa rao yena. Kore se tsere kwa lo dintsi tse o di bolelang tlhago ye o tswelelang ka yona ya re botsa a so yena because go na le tlhago ye e identify ya motho wa modimo. Then go ba le an office ke bodite kore a dira modimo o na le di office tse dingwe o na le bodiredi bo botlang ka mekgwa e mentsi. Then o re fa gape le ministry modimo wa kutlo a le tlhonolofatsa. Jwale re kgwetsele sa mathomo Bibele e tshwantšha Johane re Johane o tlile ka moya wa Elia lo ka e bala mo lengwalong la Mateo e bolela jwale mo lengwalong la Mateo gore Johane ga eta o tlo ba eta pele ka moya wa Elia. Bale ge o nye go identify Johane mo la Bibele e di go tla Elia go tla Johane o swantse o bala gore na Elia e bile motho wa mokutama. Jwale go fitla mo lengwalong la dikgoši go tša monna ba re ke Elia. Bibele was a rugged man. Ke monna le wa o dira showdown a se monna wa o rera a tlogela dilo dile o dira showdown gore ga fetša o rera gore modimo a iponagatše fa. Elia kola wa o tswalela pula ka metlha ya gagwe. Elia kola wa o challenge marapedi a marong a khwetsa Israele e ile le medimo a ba bitša a re ge e le gore modimo wa lena ke modimo a bitša ba profeta ba Jezebel a re ge e le gore modimo wa lena ke modimo a re di showdown re dira ditlhabelo mo a gone wa lighta ka matches re rerile go lekana everybody wa rera gore modimo o mongwe modimo jwale a go bolele modimo wo modimo a ka thawang a fisa setlhabelo sa ka mollo ke yena wa nnete. Jwale ke monolo o tšea gore o tlisa modimo gaufi le batho a nya ke polelo e ntši ya go kgona go tlhalosa ke motho le gore mafelelong o tlisa modimo mo pele ga batho. Jwale re khwetsa le Johane e be le motho wa mohuta o Elia e be le monna wa leshoka Elia e be le monolo o khweditše Israele e tswele mo odeng. And ge Israele e tswele mo odeng ke modimo a šomišitšeng Elia gore a busitše bana ba modimo mo odeng a ba bontšhe the right way ya go bia o le tara mo matshwanelong a yona. Amen. And re khwetsa le modimo ka mokgwa ile a rata bodiredi bo maatla a šomišitše mo Elia a thoma go bitša baprofeta ka moka ba batlang ba tlo dira mmereko wa tshwanelo wa Elia a thoma go ba bitša bo Elia ka baka la re ba tlo solva problem ya go tshwana seemo sa lefase se tlabe se tshwane ka ke re ba history repeat itself. Yes, amen. Dilo tse re di bolela ke Bibele ra gone selo se se tswa mo tse re di bonang go diwa ke le tša ba gona gale le nna le a tseba ka di fashion tše di beng gona mo o khwetša motho a tswelela mo ka fashioneng gore ke ntse ga ka bitša bokoko ba gage ba tlo motsera wa ye ba kie ke gopola bo papa e le bokoko ae ba motsera ba kie bo papa ne ba nyala ka yona. Dilo tše nkile ya ba lo tše le fashion ma motla di eta tše tša di ba re ke dilo ma tše tša di hili tše di kaka a di thome nkile tša ba gona gale metlengela go sa binwa bo sikiza a ke ba di bona ke le tša gale tša nako ele tša bo pam jive le bo ma batho ba di bona go nywa ka ke ba banyana ba tsebe selo ntwe tše di a ipušeletša tše. Jwale le mo borapedi khwetša le ge seemo se sa tshwana le sa gale se bua modimo o se solva ka mokgwa o tshwana ka baka la ke modimo ga a fetole ge batho ba wetse sebeng gore o tswe sebeng o nyaka madi kgale ne ba tsholla madi a dikwana mamotla o tlhoditše madi a Jesu Kriste la ipušitša taba bona ba modimo. So re khwetša le gore Elia ke monna wa leshoka monolo na le bana le seemo se le Israele e tlogile so much go ne le baprofeta ba maaka ba ba exita mmereko wa modimo mara ena o dira showdown. Jwale Johane e be le monna wa mohuta o mara ntle le Johane re khwetša le modimo o šomišitše moya wa Elia ga 5 goba wa ka ditshepišo tša modimo ministry o bole mo Elia modimo o tlo ne o buša 5 times ka baka la gore Satan o tlo tliša the same condition mo lefaseng ga 5. So ebile ka nako ya Elia wa Tishibe then ka moraga Elisha a gopela gore o nyaka moya wa Elia gabedi ya ba ka nako ya Elisha o ba šoma ka bodiredi go ba bo profeta ba go tshwana exactly le ba Elia ba ge e dira ka mokgwa modimo o bitša gore ke moya wa Elia mara ra tseba ra re bereke ka moya wa motho re bereke ka moya wa modimo ka re moya wa Elia o no ra moya o bole mo Elia a ke re Bibele e re na le moya wa Jesu Kriste mara ge e tswela pele e re ge moya wa o a tswitseng Jesu mo bakhung o thomo le mo re Jesu le yena go ne le moya o ne o le mo go yena and ge o dira dilo mo go yena ba re ke moya wa Jesu ba re ge o itla mo go rena
o tlo dira tseo di dirile mo go Jesu. Then moraga Elisha re go tla Johane Mokolobetsi le ena Bibele re ke ena o Elia wa lena o le belentse le moemedi. Then ka moraga Elia re go tla mo ngwalo la Malachi chapter 4 re tsebiswa ga gore gona le mo profeta o mo le ena o tlo tswelela ana le moya wa Elia. Then go ya pele ka marama moraga ke reke tsere ke rapture moraga re tsamaile efangedi e re rera ke sontse ye go Majuteng. Yes, because borapedi bo thomile le ba Majuta. Ra kusha bana ba modimo ge bana ba gana Jesu Kriste go sefapano a kere Pilato ba botsisha na le rata ke dirang gare o ile go tshelo Jesu ana molato ba tlhapa matsoa monno ke mone molato a le rata ke dirang ba re mmapole a re no nga se mmapola se le molato ba re bona se ka tšhabata ba monno madi a monno a tle mo dimarena le bana ba rena. And from that time Bajuta ba tswa mo line efangedi o thoma o kwa Paulo se ga etle o so a re jwala thoma o rera ba Korinte ba Filipi ke batho ba ditšhaba batho bao ba Gerika bo Timothy bo Titus ke the Greeks ke the Gentiles. Then efangedi ya tswa go Bajuta o thoma mo ba thoma go tlhomariwa o thoma nako ela ba gana Jesu Kriste ba re a bapolwe madi a Jesu Kriste a dula mo duma bona. And ba thoma go bolaiwa until recently the First World War and the Second World War ho ka kwaro bo Hitler ne ba dira ke ntho e khopetse Hitler a ge nane go bontša ke no wa mmatla o fitla na tša ba Juta bale batho ba gale ba ka tseba le ba 1940 something dintwa tše di bile gona mo moraonyana tše o ba tša banna bale Hitler go tseba Adolf Hitler o ba tša go a ba tša ba lokela mo di oveneng a ba gadika ba phela mong a dira di Vaseline ka bone gore ka moga ba fitša ke makura elela kwa o dira Vaseline ka ona o fa bo bro ba bona gore ba tlole ka yona. That's mara ba ipileditse yona ntwela a kere madi a Jesu Kriste a raluki ka yona wa amogela se ka nyaka a o dutse e ka bakala a o dutse ka gana. Jwale Bajuta ya fangedisa le tsamaile mo go bona mara morana o buletse a re mo Romans 11 a re lena ba ditšhaba motshware wa go nageng setlhare sa go nageng kile la tlhomesetswa. Jwale se ka la re le tlhomesetswe la dula mo ka matsepe ka baka la re motshware wa mo ga ile ba Israel ba tlo o bušetšwa go bala mo ngwala la Revelation chapter 11 ge re se notsa maka rapture go tlo emela Elia le Moshe ba ile o bušetša bana ba modimo mo polekeng ya tshwanelo le bušetša bana ba modimo. So mara ke le ka go bolela ka Johane bale moya wa modimo o be re ka go bušetša go bala mo mangwala Bibele Elia ke wa go tla le go bušetša. Elia wa motho mo ga etla o le a fetša Israele e tswile mo ode ba sa tsebe le go rapela modimo a tšea olotara a ebja mo go tshwanetseng. Johane Elisha le ene o khwetse the same thing. Johane le ena ga etla o khwetse Israele e tsamaya ka dithuto tša bo Farisei le ba bangwe ba re rapela modimo. Jesu Kriste a ba bolela le nrapela ka melomo le nrata ka melomo dipelo di kgolo a bušetša batho. Bibele e be le wa go tla le go tlo lokiša dipelo tša batho a lokiša morena wa tlang. Nakong ya rena re khwetša mo profeta ga etla le ena o tloditswa ka moya wa Elia o khwetse le dikereke di sentše borapedi ba dirile mabitso ba kolobetša bana baruti ba basadi and so forth le dithuto tše dingwe tše di wrong bo peka thori le tše dingwe tše. Then ntwa mathomo a dirang gore a rute batho the right baptism. A rute batho Trinity a se taba ya modimo a ba be le church order ka baka la ke mmereko wa Elia gore a be the altar in order a bolele di qualification tša madikone a bolele di qualification tša baruti a bolele di qualification tša gore motho a ipitse mo Kriste o swantse a be leng e seng go tsena kereke o swantse o sokologe o dumele o kolobetse leina la Jesu Kriste then o be justified o be sanctified o amogele moya mokgetho ke di step tša gona. Amen. Jwale mara re khwetša le gore ka mokgo bodiredi ba Johane bo tlileng ka ona exactly ka mokgo modimo a dirileng molaetša wa nako ya rena ke ka baka la gore lefase la rena le boetse mo seemong sa go tshwana le sa nako yona eka modimo a khwitšwa le tlhonofane. Jwale Jesu Kriste o bolela o Johane a re letšo tše ntle go bona mo profeta re yes e be le mo profeta mara se mo profeta fela o ba le bile a feta le mo profeta. So re khwetša mo re emetse motho le ke mo profeta mo metleng ya go fela e seng preacher ra fela mo profeta. And why so re emele mo profeta is because lentšu la modimo le latlhegile. Now lengwalo la Amos chapter 3 verse 7 le re modimo ga a kgone go dira selo a sa bolelele ba profeta ba tlhanka ba e ra ka mantswe a mangwe modimo o nyaka monno e le gore o na le di qualifications tše le gore a ka tšea lentšu a mo fa lone
la kwisha bana ba modimo rena ba bangwe batho re bala se mo profeta a se boletseng re stisha mo batho mo profeta a jwala mo profeta o re go sena ntho engwe dile modimo a theoga le godimo a bolela le bana ba Israele ge bana ba le mo repeta no sna se ba ka se balang something somewhere ibile bo se go ba le ntwe engwe dile so moshekene wa go ba botsa gore ge le tlhaba kwana ge motho a sentse a tla ka leba le jwale ge molato wa motho kore mara moshe o ba ditšakeletse modimo ba bolela le yena tshwi rena ba bangwe modimo o dirang o roma mo profeta a ngwala rena ra yo bala mo profeteng ra fa batho there's a big difference and o tšea qualification ye nngwe gore modimo a bolela le wena thi ka baka la re sa mathomo ka mokgo wa gang ka gone botswalwa go ne le tse modimo a di dira mo wena tsa sa di direng mo bathong ba bangwe sa mathomo rena ba bangwe a re gone go bona dipono for an example then le go ba sense go ya motho wa tlhago ye nngwe ya sensitive go dira a gone go a ska kitima a no kwa ka re ke ba le lengwane le ra gore a emele modimo go tswa le tlhonofatsa jwale ya bontsha gore ge motho e le mo profeta ka mantswe mo re emetse mo nako ya bofelo e bontsha lefase le sentse le fiwe monno le re ka se gane lentswe ka baka la lentswe le ya mo go yena e se monna wa o nyaka mabarebare a go Bible school a re nyaka motho a re o kwele bo professor mamma re nyaka monno a re modimo o rile wa re professor mamma ntabe ya bona re ke nnete ba itse ka gore o molomono la fase a shumisha botlhale bale a gonya ke le monna wa motho because botlhale le di tlhaloso tsa batho di ntse le ntela modimo o je jwale ya bontsha re mo metleng ya bofelo re emetse motho ile re ke mo profeta amen gore re modimo a ka gona ke re o bala mo Babeleng mo gotle ere lentšu la morena la ya go Jeremiah lentšu la modimo la ya go Jesaja jwale o nyaka motho ile re o tlo re tlela le ditaba tsa go le godimo e seng taba tsa mabarebare a re nyaka monno wa ka re botsa re modimo o re lengwalo le ra gore ke yena monno re nyaka mo kwa because ke gale batho re fiwa dilo tse le gore a se tsona amen marapedi a sentse borapedi bale go nyaka monna wa ka botsa borapedi mo go tshwanetseng ene se sengwe se re se lebelelang gore Johane o ge a rumiwa a ke re le lebelle bodiredi amen Johane ga rumiwa o rumilwe se fela mo profeta ba profeta ba bantsi ba bile gona mara Johane a rumiwa fela jwale ka mo profeta o dirile mmere kwa mo profeta a ba dira le mmere kwa go feta wa lo ba mo profeta a ba e forana ge ba re e forana ba ra o etella go tla ga morena pele mo lefaseng gore ga fetša go rera jwale ka mo profeta jwale o tšea another step o introduce morena mo bathong a ke re modimo o re bonang ke roma motlanka ka gore a nketse pele a mpulele tsela so ba profeta ba bantšine ba re ra ba re metlheng ya bofelo go tlo direga se metlheng ya ding go tlo direga se mare Johane a bolele tša neng o re ga fetša go rera ebile motho a bolelang ka ena o mo jwale o dira mmereko wa o introduce modimo a le monameng mo bathong e seng go bolela ka modimo wa tlotlang goba modimo o kile a ba gone jwale ya ba re he's not just a prophet, he is more than a prophet. Johane o ba tlile go etella pele la go tla ga mathomo ga morena mo lefaseng jwale re nna mo nako ya rena re go tšea gore before lefase le fela modimo se a romele monna wa ba le ministry wa go tsona le wona o so e ra re Johane ge ba le mo lefaseng o tsebile ga botse gore before yena a fetša tsamaya mo lefaseng motho yena mo etileng ka pele o tshwantse a be gone Johane a se a tlhokofale Jesu a tla ka morago no Johane e be le e forana jwale ge o le e forana wo o mo etang ka pele o tshwantse a tle o mo introduce mo batho o re behold the lamb of God bona nkwana ya modimo jwale Johane o ba rera ka mogolo ga a fetša go rera modimo o ne batho ba mo emetse go ka lengwalo la Malaki chapter 3 ngire ba Malaki chapter 3 e re bona modimo wa lena o le bonyakang o tla tempeleng ya ga so Johane o ba tlo introduce modimo a le ka mo tempeleng amen jwale o ba tseba ga botse a ka tsamaye lefaseng modimo a se tšaetla ka mo tempeleng and ke nnete Johane o le ga bona re modimo o tsene mo tempeleng ya ga a re jwale nna ke soke ke kokobele yena a goditšwe amen nkere ba le mo Malaki chapter 3 verse 1 bana ba modimo ke nna ba motseta wa ka gore a nthulile tsela gomme mong a lena yo le mong ya kago o tla tloga a itla ntlong kgetho ya gago amen le bona ba modimo a re tshwarang gona moo jwale Johane ga etla o tla e le mo profeta number 1
ba re bontšha le tlhago ya gago e tla ba le motho wa go rata leshoka ene polelo ya gage ya mathomo kore a lokiše tsela ya morena then ga a feditše o lokiša tsela ya morena ge tsela e lokile a introduce morena o le gore kgale ba mo emetše bebele re modimo o le bonyakang jale o tla mo tempeleng ya gago mara why Johane a swantse a lokiše tsela ya morena is because baprofita ka moka ne ba rera before Johane ne ba rera before Johane ne ba bolela re Mesia o etla ene batho ka baka la Mesia a sa tswelele ba tsoma go interpreter polelo e ka mokgona ba bona go tshwanetse ka ona ba re maybe o tlo tla ka peretšhwe ba bangwe ba re maybe o tlo tla le so ba bangwe ba re tlo ba ngwana o tlo belega ke ngwana wa moruti kore go na le many doctrines ka prophecy jwale prophecy le be dutse mola and ge e setse e bontšha maatla yone ne ba interpreta ka mokgwa ba ratang then ba dirile marapedi a mantši ba re o nyaka ka monno o mowane o le gore o swantse a tše di-interpretation tše ka moka tše batho ba ba itša ke tsone a di bontšha gore ke maaka a boele back mo diprofetong tše dingwe di bolela a ditše a re lekwele ba gare monna a gona šo taba ya gore a še yona mo ke yena o mangwalo a boletseng ka yena a re kore a le bontšha lengwalo le le monameng modimo a kutswa le tlhonofala mara mmereko mogologolo wa Johane e ne e le go šupa modimo a le mo tempeleng ya gagwe Johane o ba etla ka bodiredi and ebile a tlo šupa modimo ga a tsena mo tempeleng but before modimo a tsena mo tempeleng Johane o swantse a lokiše tsela ya morena modimo a khutšo a le tlhogonofatša now tabe ke ra re ke a introduce today e ka se fele ke dora re ke beele dintlha bana ba modimo le e bona then maybe a re ke le busitše gape mo lengwalo la Mateo 11 just for a few things tšele o kenya already bone because ge ke fela ke bolela ke re Johane o lebelele o na moprofeta o dirileng because mo re eme gona re eme before the second coming of the Lord amen and before morena a bua ka metla o romela moprofeta and ke Elia monna o jwale Elia o nna re be re mo emetse o tlile bele se se nyakegeng kore re tse o na Elia ga tlile o dira eng and e se o no tlhalela Elia o romilwe mo batho ba Elia a romile mo go bona ba swantse ba direng ka baka la re go ne le ntwe modimo a expectang ga romela Elia e se go lo coach re Elia o ba le mo a kolobetsa no bodiredi bo ba Elia matla a bona ke eng mo modimo batho ba ba tšheletsweng a no tse modimo ga etla morena go atla mo tempeleng o ba sa tle mo go Elia morena ga etla o ya mo tempeleng a e mo go Elia ena o introduce batho re morena o tla mo tempeleng e se mo Elia bale e ra ko morena a yang o swantse go tsebagale gore ga etla o tlo direng jwale ere ke no re ke le ke go bolediša ganyane around there then re tlo kgona go e tswalela Matthew a re boele gape mo Matthew e le re e badileng Matthew chapter 7 Matthew chapter 11 chapter 8 a re le yona a re bale mo verse 11 re tšea stara ke le ke go e bolediša then ke tswalele bana ba modimo this is just the first part ya yona ruri ke a le botša mo ba mabele go ke basadi ga go e tlo wa tswa e mongwe ya feta go Johane mokolobedi fela yo ile go e monyenyane mmušong wa magodimo wa mofeta amen a re ba le gape e latelang go tloga metlheng ya Johane mokolobedi e bjale mmušo wa magodimo o tsenwa ka bogale amen bagale ke bona ba ba o thopang right and ge modimo a feta gore ga Johane jwale go thoma metlheng ya Johane mokolobedi gore go ne le ntho e thomang ge Johane a etla something se ya change go thoma metlheng ya Johane go ya pele go fitla gone jwale mmušo wa modimo o tsena so gore Johane o tla ka something se le gore go thoma ka yena bjale o ra o ba eme mo ile gore mokgwa wa kgale wa go dira dilo wa ema o tla ka tsela ye nngwe ya e filang ke morena go thoma ka Johane go ya ko pele mmušo wa mogodimo o tsena kwa mokgwa o jwale go swantse a tla re go thoma ka ena a bontšhe batho go thoma monna ke le go ya ko pele re tsena jwang mo ditabeng tša modimo a ile ba go di wela go ne le se modimo a se tliša e ra Johane na eme between the junction jwale Johane na eme between the Old Testament le the New Testament so go thoma ka Johane go ya pele mmušo wa modimo o tsena ka mokgwa o amen then re thoma le mo profeta wa nako ya rena ge a thoma go tla go thoma mo ena thoma go rena ka ona phološo ya se rena ka mogolo a kgale gore emiša letsogo a re bolele eo go na le mokgwa wa go dira dilo e seng ya gore emiša letsogo ka bolela ka molomo Jesu wa go no there's a right way to do things amen and
ka mantswe a mang ge Johana a bolela batho ba swantse ba thieletse gore go le mokgwa wa go tsena. Amen. A re theogenyana le yona ke no fa dintlha then re tlo bolediša botse next time. Verse 13, yes. Obani ba profeta ka moka le ona molao ba be ba profeta ka goma ka Johana. Amen. So ba profeta ka moka before Johana ge ne ba shupa ne ba shupa go fitla ka Johana ba profeta le molao ka moka le di profeta go fitla mo Johana eme. Ge Johana a ema gola Johana na eme right mo di profeta le molao be di shupa gona. So ora o ba eme mo there's a great event. Ye molao ga le ntwe e bolela o re yetla le ba profeta ba re yetla jwale Johane molao le ba profeta ka moka di be di profeta go fitla ka Johane. Amen. Then o thoma ka Johane go ya pele go na le something jwale go ka lebelela go thoma go letsetsi la Pentecost batho ntse ba bolela dilo tse dingwe ba dietla bo Paulo ba boletse dilo tse dintsi bo Petro ba boletse dilo tse dintsi dilo tseo ka moka tsona ba fela ba di tlhologela ba di kopele mara ge o etla monna o Elia wa mitla bofelo jwale dilo ka moka tsene di bolela tselo ne ba di popola ba sa di bone ga botse mona go ya rena modimo o di tlisha mo o tshwanetseng. Amen. Lena le nna bana ba modimo. Amen. All right. Ke a tseba re ke no latlhela dilo tseo ka mo maybe just go no re go kgona go tswalla tabe yaka a ke le ba ditshele ngwalong le 1. All right, araba le lengwalo le 1 1 Corinthians chapter 6. First Corinthians chapter 6 verse 16 to 18. John ka o lebella mo profeta wa na go ya rena ba ba ntse fela le go mo profeta I was on a hunting trip because ke tlhago ya monna o a bitwa Elia gore ke the right man a re mo betsa ditšhikwa go di manctioning go di pelotse pleke tša go phadima ke monna wa leshoka jwale ka bo Elia ka moka ba ba bileng gore le yena he must come and feed that nature a se tšha a rera o sonye tlhago ya gagwe e bontšhe le ke monna ga ino rera a tšee dilo a di beka order and a bontšhe batho modimo wa leng ka mo tempeleng. Now tempele ye Johane morena a ba etla mo go yona ka nako e Johane a le mo lefaseng e be le mmele wa Jesu Kriste. Tempele ye modimo na etla mo go yona a ba re yo ke morwa wa ka yo ke kgatlang go dula mo yena ke tempele mara tempele e be dirule ka nama. Tempele ye modimo na etla mo go yona ka the first coming le le mmele wa Jesu Kriste mara in the second coming a re expecti Jesu a tla mo faseng bibele re yena re tlhakana le yena go sebakeng sa modimo. Jwale ge le re Malachi chapter 4 o tlile go etella pele go tla ga morena la bobedi le faseng e kae tempele ye modimo a tla mo go yona because Johane a se a tsamaye le faseng e se morena a dula ka ra tempele e na e bolela. Jwale ge le mo motla brother Brenham a gona and even a dina le moya wa Elia a dira go diredi ba the Forerunner e kae tempele ye modimo a tseneng ka mara yona ka re a se no tsamaya mo lefaseng a se tše a botša batho re modimo o ba mo emetse o tsene ka la e buša bana ba modimo ke mo molaetse kore senye re kwiše re go diregileng mo nako ya rena se ka ra dula mo re nnetse o lebelela brother Brenham o ba tlo introducea modimo a le mo tempeleng mara e kae tempele ye modimo a tseneng mo go yona. Alright, a re bale mo 1 Corinthians chapter 6 verse 16 to verse 18. Le wona a ga le tsebe gore motho e a o marela go tsotswa o ba mmele o tile sona ka mo o itwego ka babedi e tlo ba nama e tee gomme e a go marela go morena o ba moya o tilie go tswa botšhabeng ge dibitsote tše motho a di dirago di ntle ga mmele wa gago ye a dirago botswa yena o senyetša mmele wa gago. E feledi. Amen. When I something say this missing, give 1 Corinthians chapter 6. Yeah. I see the gam go be go potso. Gona a be 2 Corinthians. Tshwarelo bana ba modimo. 2 Corinthians chapter 6. Re ke lebelele mo ska ba ra emesa gabedi. All right, yeah, ye ke nyakang ke 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6 from verse 16 to verse 18. Then ke tlo tswalla mo phatseng ye. Then re tla tswela pele nako e nngwe. Yone bana ka tsela e ntlong kgetho ya modimo e agishana kae le medimo
Kumilena lintlong kgetwa ya modimo e apela ka mo modimo a itšego ke tlo aga makgatheng a lena mme lena le tlo ba setšhaba sa tswang ge mo gare ga bona le kuduge o rialo morena le se sware tšila ke mo ke tlogo le amogela ke tlo ba tata wenu mme lena le tlo ba barwa baka le barwedi baka. Amen. Well, before him profeta, he Johanna abale mo fase na kucha agwelela go ile go fitla mo lori o Johanna na introduce go ile aba go. Amen. Jona thoma mo supa re bona nkwana ya modimo ye iro le sebesa le fase. Yes. Well, monna o abale mo nako ya rena mo le yena o tlile mo a tshwere bodiredi jwa ka ga John mangolo a bolela taba yeo le se profeto sa nako. Kira the manifestation ya lentswe an event ye diregile ka 1983 ya moshupa o tlo dira mmereko wa tshwana lwa John. Amen. Jwale monna o le yena o ile ga ye mo a thoma re bona nkwana itšea buka and ge kwana yela itšea buka go le mo ile ngona bana ba modimo because modimo ga etla o ya mo tempele jwale modimo o mo profeta na tlo re bontšha yena a go gongwe ka mara kereke ya gago ka se sebaka se re bolela modimo is in his own church. Again, just all that na morowa ka shu ho ke ratang go dula mo go yena. Jwale bebele modimo o tlo dula mo go lena o re lena ke la temple ya modimo. Yes, amen. Modimo o tlo dula mo go lena a phela le ka mo go lena go ba ke le nna ntlo ya modimo ya moya. Amen. Jwale e tswa mo jwale le ka agishana ka ile medimo. Yeah. Agro bona taba jwale a re itlogele mo for today mara jwale so ndi kgona go tswa modimo la o feletse ka nna go ngwa batho ba sa monyaka go brother Brenham batho ba sa monyaka go ngmara ha go tsibotse go ka lebelela brother Brenham a sa tsamaya mo sa tseng modimo ile ka and modimo tsene ka mara temple ya modimo ke phuthego ya modimo a se monno motse ya bisha bana ba modimo. Amen. So re tla re tswela pele ka yona re kgone go bontshana go diregileng because go na le lo tse dintsi tse le re ke bo diredi ba nako. Well, the ministry wa John e be le go shupa modimo a re modimo kama jwale temple ya modimo ke borena jwale re santse re tsebo re ke re na eng rena because mystery as brother Brenham mystery ke rena. Amen. All right, are itlogele mo for today re tla re itšotša pele gannyane taba ya rena ya as John was sent. Mo sebakeng sa jwale ke tlo re a re inamitšeng difatlhego tša rena bana ba modimo ndere re no a re kgopele mogala be le sufi mo ba le re lebogela mo modimo ka thapelo. Amen. Kriste kgoši wena ga matla botlhe rata go leboga morena. Amen. Le lentswe la gago kgoši le tlile go nna morena jwala ka bogora. Yes. Kgoši ya go loka re tšile morena a ke re kgore kgoši e be tlobe tloe mo dikgoši morena. Amen. Tlhapele diatla tša rena bona ntša kgoši morena motlanka wa gago ko kgoši wa go loka o boletšile le rena ka yena morena. Tlhonofatša morena tlhonofatša lelapa la gage tlhonofatša le family ya gage ka moka kgoši tše ka moka morena o utlwentulutulla ka molomo wa gage morena gore di tsebe re phele ka tšona gore tlebe re gore wena kgoši ka lebitso le le file go makela Kriste Jesu. Amen. Amen.